Kardom, Nilikar Bibirta Thanbang, Samisonaris Rahampi. Aprang si Birta Thipi, Arjuikta. CM Gold Cup Football Tournament Championship Kecheng Si Klembang Puame Kangni. National Rural Health Mission Amotor Amok Kibangwe. Assam University Difu Campus Union Body Atum Kachesong Amok Kedeng. Non-Arjukta Birtang Tonpen. Terry Nipai Kep Arni Aner Lopor Pai Hini Apor Hanjang Langso Patua Klamalong 3rd CM Gold Cup Football Tournament Championship Surihinira Great Rock C ke Patuji Apantiri Kaba May Deng Detpen Pini Kecheng C Executive Amek Kangni. Tiri ka mamay po Karbing Long Mas Council EM Jivan Chandro Pathakpen Kachephem po Mailong EM Long Kitimung EM Surjorong Par LSEB Chairman Ramsing Tokbi Relief Sonrong Hang VDC Chairman Philip Teron Women Commissioner Minika Hansi Piatum Chetongdot Mailam the Joyram ti Sopen Siklar dagalam the thanlo Mailong Subcommittee atum doan Budget kachipi jiapan pachini pon la pen souvenir Kasalam Japan Arpukedo Asaf Committee Atum Anta Photo Kachipi Japan Pachini Anparta La Sochi Klo Therini Paying Kora Pliarni Pen Kapatutame Chengpon Popusi Pachini Pon West Karbi Anglong District Dongkamukam Community Health Center along National Rural Health Mission Amotor Amukipawang V Pen Ajok Koikray. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Lapen Assam State Kachirabdun Rong Robajo Lapen, Kidukilak Arada Tumapan Sekilang Ponjia Pan Pura, Medical Kiklem Abang Po Tumkidam Kevang Kepajoy Ki Jiapan, Motor Piponlo, Bon Sitame Labang So Motor Kehinudaga Jok, Dongkamukamalong Koi Krailo, Pinpur Me Bangso Motor Misen Tiki Rong Rupdamlo, Bon Sitame, Non Kidam Ilong Ledatlo. Kamatha ke persik neng jala mabangke non botor ng kachalar dotanglo lapen kiso tum tado upo lapen rong rup se kachalang adim kawe adim anke medical team atumsi kidam nang po porlo la sila puson hot medical team atum kosonsi ke klempon jima lake aporsi chinidon po Assam University Difu Campus along Kavi Kaduri Puthak Therik Kep Arni Union Body Atum Pen Kachesongamo Dengpon. Assam University Difu Campus along Thanbang Kaduri Kijuna Lang Towar Lapen Kinang Sot ke Charlie Hormu Kaduri Theulang Computer Hin ke Charlie Varsaita Papiolang Union Body Atum Lahay Kaduri Alam Sorkara Pan Kapachini Japan EU Difu Campus Atonvaria Long Kachesong ang tong cepat hipon. Union Body ame pi rimirong pipipensi. Kempas along kadure kisungalam the perang keng no than pachinipon. Itum Karbi Anglong University mati laka Assam ang bong penitum da Karbi Anglong University kelong laki tumakupai ibon sa tamila da tumalong itum kacharli asumar tumatuma ka siksak dupik itum da computer center samido a computer katu kabi samido elo samino an samido man pina pipot naman itum hang na chake Tuesday ani sila so nang inugrip ko ba inugrip kelang ko samina ka use no ko situm hanang chak no tebon sami pinian ke jo Friday lo sami thang sami chunjet lo lapian ka kun tum da university lo ke bang ke tum charli fancy ke bang tebon samin tum ke charli lo samin tum hang na ke tham bang ka bedet lo la so ku thak samin tum ke hang ani dik ulo lapian ke ni tum hanang kulo ke ne hang bom lo lapian interview tamin tum pi bom lo ku to sami interview ke pi bom lo ku ni tum hanang thang bom lo sami no an sami bang be teachers sami faculty sami long le lapian ke ko an
process tong kichun nin tum han thang sami tum han klar dak pen tum han han the hang sot kin tum han la faculty hen lo la pen faculty sa be develop putin tum university ki tum mas alle be dat bola sin tum la faculty ke nang sot la pen ki akun tum computer center sami do so computer center sami tum han aku pinang ji la pen ki akun tum han la permanent PVC nang ji tum PVC ka bi it has got its own rule. It is not the government has got its own rule, and in the name of development we cannot do illegally. Do you want us to do illegally develop? I don't think it is advisable. So there is a government rule, we are following it, and it takes its own time. You know, government file processes takes time, so that is why. Cái là lo con mà tụi hắn là sanction post lo hay cái fill up lấy anh tụi gas faculty sẽ bom lo gas faculty cái pon này tụi mà sẽ program chơi này tụi đang interview hàng có approval hàng sẽ cho làm công ty sẽ file cái chữ rồi để check anh cho Union Budia tumari kang sam apor di purong supia long meeting tom ot cry pen kache song ajay mikta ding pantu. Tumai dong sia di laso kamu suri tumai nak macam bipai bukan itu ke rel rokok kita minta ini kan lo itu rel jack kita minta lagi ke rangka je lagi ni tum lah ada jalan orang laso ni jalan si meme bukan itu ke rel rokok kita klaim nangkok Kuano nang tum lasuri jalan ni tuman juang bau neng hong tapu sini tuman provinsi pro dong si akhir mere jalan bukan itu ke rel tuman tumai khai nangkok Alamak itu program yang ini nih visi ban bukan pasang waktu bukan apa we he is discriminating to us. That is why we have to stand like this. Kasih itu we don't want acting PVC, we want permanent policy. We don't want campus, we want good budget ini. KSA, UKSA, KFA, ASU, Tiva Student Union Hey Hui Asonga Tumpen Silapathar Alam Ke Putak Tere Kep Arni Difurong Sophia Long Armu Chejeng Asai Pachunpon Silapathar along ASU asai hem kipri Chikimo long iapan Bangladesh tum katumpra Amerok Ladak Karbi ang longolong ta ng Chitiran Tanglo. Silapathar Amerok ng Litanglo, Silapathar Alam Kialong, Kachumosoy Lapen, Kachurung Vegabang Fuapan Kang Sai Pathenat ng Chipwa Kimang Pen, Terik Keparni, Karbing Longarong Supidi Pualong Lochardi, Aham Pangatum Argo Chejeng Asay Dengpon. Bangladeshi go back! Bangladeshi Rusia! Subon Biswas go back! আমি তীব্র গরিহণা দিছো তার লগতে এই ঘটনার লগত জড়িত Silapathar Alam Kialong Pachetondun Pen, Kepado Armu Chejeng Ajay Megalong Karbing Long, Bengali, Soma Satumta Armu Chejeng Dun. West Karbi Anglong District Tumpreng Agriculture Seed Farm along Tereni Pai Sir Kep Arni Hidi Sai Kachutiki Arada Tumapan Akijoy Pen Sok Chili Tengte Lapen Motor Amu Keron Pon Sai Kachutiki Arada Tumapan Kapaching Tur Jipura Central Government Ahin Pen National Food Security Mission Panongsi Akijoy Pen Kidukila Arada Tumapan Soka Chili Tengte Chili Lapen Motor Amu Hey Keron Pon along Pachetondun Si West Karbing Long District Tumpreng Agriculture Seed Farm along ta Keron Ponamay Padosi Karbing Long Tanmas Council CM Tuliram Long Hangahin Pen Kangpu Amay Paduponlo Bangso Amay along EM Mongol Sing Timunga Hin Pen Si May Charipon NFSM Pen 2016 to 17 na Baha Panongsi Bangso Keron Ponamay along Pregjama Chili Hey Hui Ronpon Mailong Secretary in Charge Agriculture Karbing Long Tanmas Council David Timung DAO Hamren R. Kemprai DAO Dipu Mohes Raibongsi Senior ADO Marketing Dipu SK Tiwari Lapen Karbing Long Tanmas Council Board Chairman Atum Chitong Dunpen Mayar D. Pipon
Mailong CEM Tuliram Rong Hang Ahin Pen Kachutikia Rada Tumapan Kapajoy KG Pura Ning Kanisi Angbong Pongni Kachutikia Varsaya Pan Langki Piponja Puthak Irrigation Department Lapen Agriculture Department Pen Ke Klempon Rap Peja Pan Klempon Popusi Jaipon কমিটি চেয়ারম্যান হরেন সিং বেটাওয়ারি আপনারা কইছে যে জিবলা কবুতা দুবার কই খেতি করা হবিটা দিব কারণে আমি এগ্রিকালচার আর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আমি চিন্তা কৰিছো কৈছে এইটো বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব কিন্তু এইটো হ'ল নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি মিছন আণ্ডাৰত এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ আঁচনি এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ আঁচনি গতিকে যিখিনি বস্তু দিয়া হ'ব সেই বস্তুটো আপোনালোকে প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে নিলে আপোনালোকে খেতি নকৰিলে এদিন হ'লেও ইয়াত আকৌ চেকিং কৰিবলৈ আহিব ইয়াৰ ৰিপৰ্ট ল'বলৈ আহিব যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা অহা বস্তু এইটো আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বস্তু নহয় ৰুৰেল একশ্যন প্লেনৰ বস্তু নহয় এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আহিছে ৰাইজক দুখীয়া নিচিনা সকলো ৰাইজক যিসকলে খেতি কৰে তেখেতলোকক বিনামূলীয়াকৈ দিবৰ কাৰণে এইটো আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইটো আমাৰ কাউন্সিলত আহি পাইছে আৰু সেইমতে আজি বিভিন্ন জেগাত আজি অকল ইয়াত তুমফ্ৰেঙত নহয় ইয়াৰ নেক্সট আমি আকৌ তুমফ্ৰেং চিত্ৰটো যাম ঠিক তেনেকৈ বোকাজান চাব ডিভিজনত আজি দিয়া হৈছে ডিফুত দিয়া হৈছে দহমুখা দিয়া হৈছে হাওড়াঘাটত দিয়া হৈছে তেনেকৈ আজি ভুকুলিয়াতো দিয়া হৈছে Halapu EM Mongotsing Timung Ahin Penta Central Government a Scheme K Ahok Pet Pensi Klempon G Lapen Lake Inquiry Ta Api Padukok Titilasi Kachutiki Radatum Apan Ahok Pet Pen Ke Klempon Japansi Chuning Ripon Bogasan Police Station Angkang NH39 Atuwar P Sarihazan Chariali along Therini Pai Cap Arni Adapor Pai Pli Apor Malom Nagaon Pen Dimapur Kecheleng a Night Super Ahiring Tang Rak Pen Kachingkoy Thereni Pai Cape Arni Adapor Pai Pli Apor Malom Bogajan Police Station Angkang NH39 Atuwar P Sarihazan Chariali along Ongdung Night Super Kachet Habdun Aring Hu Kiso Hearing Tang Ragatum Do Tahay Popon Sitame Nonamat Kiti Lot Abangke Avelang Tong Sikot Pen Bogajan CHC An Ponlo Lapen Tu Ongdung Atumapan Dimapur Civil Hospital along si Aring Hu Kiso Atumapan Silang Pon Bom Lang Pusi Birta Longdun Labang Suka Chingkoyalong, a Night Super, a number ES02 EC2014 Pusi Pangteklong. Non Putot Birtang Gumpi Arjutha CM Gold Cup Football Tournament Championship Kecheng Si Klembang Phuame Kangni National Rural Health Mission Amotor Amok Kibangwe Assam University Difu Campus Union Body Atum Kachesong Amok Kedeng Pinia Birta Bangela Puan Sikang Tonikla Langai Bom Thakat News Channel Domi Thakme Kruwang 2